Ating pong metong trending mitata na siguro panalben nyo na lareng videos dening aniseto anayata nitang channel da king YouTube. Ing karelang balamo, content ning karelang social media account, iyapin itang ing anak kalalaki, parati neng paprank ing kayang tata. Game naman ning tata, yan pang mga prank yang, at ita mo pong panasbok na nining tata, uling ekspresyon na nganapin, itang kayang pamagmulmura. Pero bukod kanita, ala naman talagang, oy, naman mimwa. Na naman, man, ining pamalmura na potang mapaprankya. Meto nga panalbeng kong video, ya pinitang, ini nga nakinaus ning tatang na. Kilait ni, at linobiya, king kwarto yung tatang. At nga naning anak, tayo wala akong makita. Wala akong makita. O siyempre, minervisan niya ragoy ning tatang, ina naman balong paglokwan O nung nangyari sa'yo, nga nadala lang kita sa ospital. Tayo wala talaga akong makita. Ulit-ulit, uiting sabihan na nining anak. Yan ang habang sinasabi ko sa'yo, nagpupuyat ka, paurot ka computer, gadget, dala lang kita sa ospital. Tayo wala talaga akong makita, lalong-lalo na kapag pumipikit ako. Wala talaga akong makita kapag pumipikit ako. Mitawan niya po ining tatang at karinepin po penyabyanan na pamaglokwan nemo. Wala akong makita, lalong-lalo na kapag nakapikit ako. Subukan tani mo yung tani. At intapin kaya ngakit, potang makasarala ring matata mo. Ting pareseyo, elang makasarabata. Makabuklat lang, makabuklat. Bakit? O lalong kamalating detaling gagawa ng ginutang Jesucristo ang ponding alagad na akakit da. Den po kanong psychologist atin lang awos kareng makanya na klaseng tao. These are people with a fault-finding radar that makes them quick to point out what's wrong with others. Such type who habitually judge others tend to be the most defensive people according to psychologists. Ida bang at nakakarakalgewang mayap, pero itang pekamalating agawa mong eusto, yang pansinanda, fault-finding radar. Wari malalyari yan minsan, kareng miyasawa. Anong no ka rin ala kang alimandandaman, king asawa mo, nung aliwa itang pamagkulang mo, pamagkamali mo. O kaya rin pengari kareng karelang anak, nanong no ka rin potang mga sabyanan la, ay lulto lang handing ganaganang kamal yan dareng anak. Makanyan mo naman kareng mi papamilya, kareng mi kakapatad, mi kakamag-anak. Makanyan mo naman, wari, kareng mi kakaluguran. Nanong pisasabihan, ing kainan, ing kakulangan. Itang eda agawang gusto. Kareng kaopisina, kareng kayabeking obra. At siyempre, naman ligtas, din kay katamong kaparokya. Mag-serve ka, pero po tarugong ating kang agawang ditak mong mali. Darugo pansinan, itang gewa mong pamagserbisyo, kingapong gino. Ing akakit da, ing pisasabihan da, itang agawa mong gusto. King kabilang banda, ating tamo naman pong nung no ka rin, type of people, ing ausan o pwede talang ausang uncomplicated ones. They are simply true to themselves, practical, but especially focus on what
their master says. Ila po rening alagad. Nanungno ka rin din damtamo king ebanghelyo, meranop la, kabang maglakad la, at nga namig muglalang menak dot tinalage, trigo, at sakaragru gikutan. Uy tanapapin man. Uy ting ikit daring pariseyo, karenggewa darening alagad. Nanungno ka rin ano po ka komportable. King ega nagagalang gagawan da, bakit uling baluda? Kaya bede Jesus, King Biera. Ikita po gening ginutang Jesucristo, sa biyana nala naman, dening pariseyo. Jesus challenges the Pharisees' attitude of putting down people by urging them to see the simplicity of God's law and commandments. God's compassion on the hungry and God's mercy on people with fault-finding radars. Nanong misyon tamo? Nang panagkat na kekatamo, ning kekatamong ebanghelyo ngeni. Kukumbira na katamo ning Ginoo. Let your eyes be Christified. I will not ask you to close your eyes so that you will not see the faults of others. No. Nang mong akakit mo rin kainan, kakulangan, kasalanan da rin aliwa, ing sabyan ko at panagkat ni nga pong Ginoo, ay sara mo lalaring mata mo, bangkatay mo akit. Ay potang gewa mo ita. E mo na naman akit, ing kaya panda. Ing kabanalan da. Ing panagkat na ning Ginoo. Let us open wide our eyes so that we may see the goodness in each and every one of us. Let your eyes be Christified. When our eyes are Christified, it changes the way we see other people. Kapag meron tayo ng mata ni Kristo, nag-iiba ang pagtingin natin sa ating kapwa-tao. Na kung minsan ay nabubulag tayo sa mga prejudice, bias, and prejudgment. That is why, oftentimes, we are fault finders. Kalugurang kapatid, let us all become good finders. Nung masalala ring mata mo, kingnan, kakulangan, daring aliwa, I hope and pray, mas magilang masala, din kekatamong mata, din kekatamong puso, king kaya panding metong at metong. Masala yan naman sana yung mata mo, king asawa mo, magobra pati ngapon, mabilog, parminggo, alayang sawang magobra bang kanta, atos to sanda, ing pamilya. Masala yan naman sana ing matatamo, kareng ima, anong no karin, mapagal na king obra, pero kauli da bale, sesendo pareng anak da, manayos paking bale, gana-gana si kaswanda pa. Maging masala tamo naman sana, kareng matatamo, kareng anak tamo. Matnila bundok, pero magsumikap la pa mo rin magaral. Ban kanita, king darat nga panahon, asukulyanda, ing pegalanda ring pengarida. Maging masala tamo naman sana mata, kareng kapagobra, kareng abeta mo, anong no karen ilaman, magpursigi lang maging mayap a Kristiyano. Maging masala tamo sana mata, kareng kaparokya tamo, anong no karin balo tamo, volunteers tangan. Pero bibieda ing karelang kayetinan, ing karelang talento, ing karelang oras. Kapatid, karakal tamo pwedeng akit mayap, nung buklat tala mo, reng matata mo, at gamitan tamo, ing mata na ning ginutamong Hesukristo. O ining panagkat kakatamo at panalangin tamo, kaniting kayaldawanan. Let your eyes be Christified. Manano sana ing matatamo. Maging mata nala naman Kristo. Bangkanita etamo maging fault finders.
but we will all see the goodness in one another. We will all become good finders.